अहानबदा मरुइबा पाउ भारत लेंगाकना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सानबिगनो हाइना क्वारमन कैथेल फंबी इमा इबेल सिंगना फोंदोखरै मणिपुर शांति हंजलकनबा भारत लेंगाकना होनबियो हाइदुना सिलचरदा लैरिबा मणिपुरी लिसिंग कयाना रेले चटखरै भारत अमदी मणिपुर लेंगाकना हौजिक ओइरिबा मणिपुर की फिबम तुमिना लेरिबसी अरोन करी एजेंडा लेबगे हाइना कांग्रेस पार्टी ना हंखरै चीफ मिनिस्टर की फम थादोकपना फरोइत्रा हाइबा वाफम कया फोंदोकनरकली अमदी पामदबा थौदोक थोलकपा याइ हाइदुना इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्टदा मतम कक्तबा कर्फ्यू अदुमक चथरी खुरुमजरे इलेक्टिव की मणिपुरी पाउ मिजंग ताबिरि पुनमपुर ऋषिकेश नावरम ना तराम नोकचरे मियाम दमा ई पाउ पी जंगाई की मांगोइना कोविड-19 गा मरी लेना लंगाना पिरिबा एसओपी सिंगाक न चपिनबा खंगनजरे मियाम मतम बुमदा मागसो पिबा खुत्सा सेंगना हमदोक पिबा अमदी मी अमगा अमगा मरक्ता फिट तरुक लामना लेबिनबा खंगनजरे मसिदा सुनतना कोविड-19 के वैक्सीन सेंग मतम चाना काथोकपिदुना लाइचदा सिबुला थेंगनबदा अदोम अदोमसु थाउदांग लोपि हाइना इलेक्टिव की माकेदगी मियाम दा अपील तोजरे हजिंग मपुंग एबा पाउ मियाम दा संदोकना पिजरे इंडिया लेंगाकना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सानबिगनो लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असि लेंगाकना मियाम मांगबा तारे हाइना चथरकलिबा वारोन ड्रग्स की मायोक्ता चथरकपा लालोंगने हाइना ngasi uripok sinam lekai da laiba lining thau amudon community hall da khwaramban kaithel phambi ima singna phangkiba wakat mi pham da kaithel phambi ima amana phongdokhrai ima aduna makha taraduna lamdam asigi miyam na mangba tare haina miyam ki punsi kanaba popi thabagi mayokta chatharakhiba waron drugs po yaning tabdagi chatharakhiba ihongni haina lawi tholiba thodok singi matang da kaithel phambi ima sing na prime minister dagi chap chabu wafam ma pame government na maitai bu india dagi thaidok tu na thamba pamliba karigino lenga amadi prime minister na atuba matamda tholiba thodok asigi langla langjin puthokadabni kuki militant sing na लेबाक थुगाइना बसिलिबा असिगे मायोक्ता कैथेल फंबी इमा सिंगना मतम चुपदा लेगनी हाइखि poppy plantation lakraga poppy plantation du da mokoina hairiba aikoi da chenja leiba mayam se poppy plantation du gi laborers workers oina sijinare aduga makoi fazana hojik masigi phataba thabak se aikoi gi manipur government na stop ana hairu re to o yadre masi miyam da amang bani leibak ki amang bani haibada masi dagi haurakhiba makoi gi poppy du dagi makoi na leibak sigi mangan na bahona gi bado makha chathaning badagi haurak palla lau ne hana lawe मदुना मसी कुकी मिलिटेंट सिंग ना तौरी बथबक असे मणिपुर थुकाई गनी मखोई की तोखाइबे एडमिनिस्ट्रेशन ताने हाइबसे कुकी मिलिटेंट सिंग की मायोक तदि अखोई लैगनी लैबाक थुकाई हल्लोय अदुगा अखोई की मर्जर एग्रीमेंट मतमदा अखोई ना मार्च तौगिबा मतमदा इंडिया गवर्नमेंट दा तौगिबा मार्च तो करी कंडीशन दनो अदु अमुक्तंग रिव्यू तौबा हौजिक मतम ओइरे अखोई लैबाक थुकाई बियो हाइगी ब्रमोइदा हाइगी दे अखोई की लेबाक से चाखुट पुरकनी अखोई मणिपुर अफब लेबाक ओहेनगनी हाइबगी दमक्ता मार्च तौगिबने अब अदुना हौजिकते मदु रिव्यू तौबिबा मतम ओइरे अदुना हाइरिबा कुकी मयाम सिना हौरे इबा लालहौसे कुकी सिदा सपोर्ट तौरिबा पोतसे मसी तौबिगनु अदुना हौजिक डेजिग्नेटेड तमसुगी कुकी से मसी मोइना मतिक चाना चेराक पिगदबनी मसीगी सोल्यूशन याम थुना फुबिरओ अमरोमदा तेरा लोक्रापम लेकाई नुपी लुपसिंग अमदी नैना संकलप खुसमनरगा तेरा लोक्रापम लेकाई दसु वाकम मिफम अमा चथखि वाकम मिफम अदुदा सरु याखिबि पाउनम सनाहन बिना फोंदोरपदा फुरुप अनिगी मरक्ता थोलिबि इरांग असि अथुबा मतमदा लेंगाकना वारोइसिन पुरकपा ngamni ngamoi haiba asengba waro thambiu maramdi nongma nongmagi yummai thaba amadi nongmai kapsilakpa henjalakpana maitai hariba furup sing atuki matik wana leli mapalamdagi pusilakliba force sing asina hena
पेंदबा अमदी थोगनिंगदबा थौदोक हेना थोगली पालिब लेंगाकना तुमिना असुम लेरबदी मणिपुरदा सिविल वार थोलओय हानिंगाय लेते करिगुंबा अथुबा मतमदा वारोइसिन अमा पोरक्त्रबदी मियामना होरकपा इहौदा थोलकपा अफफता दायित्व पुनमक मणिपुर लेंगाकना पुगदबनी हाइखि यामना कन्ना मैते अखोइगी फुरुपता अवा अना तारिबा असिगुमलबा कनबंगमदबा इरांग अमो ओइना कन्ना संगसललिबा सिगुमबा असि खुदक्ता पालिबा सरकार सिना वातेम सनबा अमदि लोइसनबगी थौरांग अदु अखोइ पामजै करिगुमबदा मखोइना ngमोइ हाइबा लेरगसु प्रजासिंगदा अखोइ ngमद्रे हाइबा वाफम अथुबा मतमदा खंगनबिउ ngमगनी हाइबा लेरगसु ngसिंगसिमक अदुगुमबा असेंगबा वारोल अदु थंबिउ मखोइना मनुंगदा करि तौरिगे हाइबदो अखोइ प्रजा काना करिमता खंगबा ngमद्रे नोंगमगी कुकी चिनिनाउ सिंगना युम्मै थाबा हाटपना सिंगबा मयाम तोक्सिलकपसिना अखोइ मिपाइबना तुंबा चाबा लेबं खंगदे मैतै हाइबा फुरुपसि अदुकी मतिक मिपाइनि हिंबा हाइबदु ओइरे मैतै प्रजा सिंगना असुक यामना वाना फ्रब्रा हाइदना लेरकांदा डिजाइन तौकिबा मखोइ तारा ओइखरगसु लेरिबा मखोइ यांखैना करि तौरिगे हाइबदु अखोइदा करिमता खंगबा ngमदना अखोइना लांतकनना लेबा हाइबसे अखोइदा खांगबा ngमदबगी चैना खोल अमा पिरि असिगुम्बा चैना खोल असिना मखाताना सुम संगसिलकलबदि सुंसोइ सोइदना अखोइ सिविल वार हाइबदु सुंसोइ सोइदना थोलकनी हाइबगी वाखलोंदो अखोइ थमजरी लोइनना लैरिबा इरांग असि लाक्सनबा ngमननबगीदमक्ता मियांगो खुसमनरगा करि तौबा यागे हाइबा मखोइना खनबा लेरगसु अखोइदा ताकपियो हंतकी थोइबा सिगुम्बा इरांग सिदा सेंगना हाइरबता मनुंग मपांग वाफम नतना अरामबाय हाइबा तेंगोलदु लेरमद्रबदि अखोइ मैतेचे तुमना सिरमबसु याबगी खुदोंग चाबदु खुदोंग थीबदु अखोइदा लेबनी अदुबो लाइबक फबना मरै चानिंगबा मखोइ कयाम चोंथोकपिदुना अखोइगी इरमदम असि मराइबक ngasi bahobada laibak tumna thidriba haibadu ohenduna thami maramaduna paliba sarakana athuba matamda asigumba akiba phangna mangselaliba maitegi proof-sing asi kanbiyo aduga amana mapalomdagi busalakliba forcing sina laklaga akhoi khar safagadra hairaga makhoi laklaga ne henna tongan ba pendaba nungaitaba toningdaba thogdo kaya henna thoglakpagi masa am oiriba sina maram oirakanda atopa jaga singi praja singi kholaukda makhoi busalangro hanba halankhro haibo kholauk singi matung ina akhoi chu makhoi bu halankhro haibo kholauk se ngasigi miyamgi apumbo kholauk oina akhoi thamjari हौजिक ओरिबा मणिपुर की फिल्म असी तंगदु लेताबा पुंसी अमदा लेहलु हाइदुना ngasi सिलचरदा लेरिबा यामनबा मणिपुरी लिसिंग कयाना शांति की रेली अमा चतुना डीसी सिलचर की खुथांगदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिसनख्रै ऑल असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन अचौब थौदांग लौदुना चतखिब रेली अदुदा तोंगान ऑर्गेनाइजेशन कयागे मिहुतसिंग मैरा पाइबी लुक कयासु सरुक याखि लोइनना तोंगान वारोलिबा प्ले कार्ड कया सीजन नतना भारत की मचु अहुमगे फिरासु सीजनखि धीरे धीरे हौखिबा मे अहुमदा थोकलिबा कांगलुप अनिगी इरांग असिगी मतंगदा लखोटपा याबा थबक अमता लखोट्रिबसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अमदी होम मिनिस्टर की करी अरोनबा एजेंडा लेबगी हाइना सीएलपी की लीडर ओ इबोबिना फोंदोक्रे वाफम असिंग असि बीटी रोता लेबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउमी सिंग उनबा मदा फोंदोखिबनी पाउमी सिंग उनबदुदा एमपीसीसी के प्रेसिडेंट मेगाचंद्र अमदी कांग्रेस की अतै एमएलए सिंगसु सरुक याखि ओ इबोबिना मखा ताना फोंदोखिबदा हौजिक थोकलिबा कांगलुप अनिगी इरांग असि मिसी मिना कया यारब फावबा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी होम मिनिस्टर ना तुमिना लेथोकलिबसी करी अरोनबा एजेंडा लेबगिनो मणिपुर की पावपनम स्टेट गवर्नमेंट ना फंगलबा असि फाव लखोटपा याबा थबक अमता लखोट्रिबसी करिगिनो हाइना हंकी अमरोमदा कांग्रेस की मतमदा लेरंबा पीस एंड हार्मनी हौजिकति लेत्रे सीआरपीएफ बीएसएफ अमसुंग पैरामिलिटरी फोर्स सिंगना स्टेट फोर्स सिंगदा फीडबैक पिरिबसी पालिबा गवर्नमेंट असिगे असोइबा करी लेबगिनो हाइनसु महांग मखाताना हंकी जानपुरदा मोरेदा तंपाकी लमदा तंपाक चिंग ताइनबा पेरीफेरी से हुजिक फाउदा खुदोंग चाबा येंग अमना कम्युनिटी अमना खुदोंग चाबा हाना फंगे मोइन हेते अटैक तो चुमनगी मी हाटपद नतना युम कई मई थाबसु सिफो लेप्त्रियबा मसिदैदा कुमहै येंगबदौन येंगिबा सेंटर की पानबिरिबा सेंटर की बीजेपी की गवर्नमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लुसिंगबा ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाहना पाइबिरिबा डील तौबिरिबा खादी मरुइबा होम डिपार्टमेंट से हौजिक फाउदा तोमेन लेरगा लीला ड्रामा कुमहै येंगबदौन येंगिसे करिनो करी अरोटपा
secret oiba hidden agenda kari leibano akhoi gi karim ta masi politicalize tawbugi wan na se de rajniti ki khudong saba launa na ba tawjabana te number 1 priority di any source of akhoi wari sana ba matamda Manipur gi apun ba saktam integrity si kai ba yaroi haibase congress ki ani subata mi gi life and property protect tawba haibase masi akhoi sarkar pahaudrian haijabagi wan na tieba leiriba state government direct deal tawribse adagi center moi animak sarkar paiminari ne moi na di matam punamakta public platform da election campaign da double engine da vote PBU haje moi da award pa amta leite moi da award pa amta machinery award pa amta manpower award pa amta leite adu masi hujik phauba kumai yeng bagi ngong da tawribase tomin leithokpa akhoi ngamakte akhoi isa unrest oire Manipur da leiba praja singse foreign kari thokani hayeng kari thokani haibase tambangam daba uncertainty oiba unpredictable oiba situation amada kayam kuina lakna bigidoino kayam kuina thambi khidoino masi matam chadri braba sinaba watli moi masen angam bahana suno sinaba watli haidna kumai yeng madong na yeng biri braba kari aron ba agenda laibino machine ba congress party na koina hangjani President Mega Chandra, MLA Kiranjit, MLA Lokesor, Amadi, MLA Surjakantana, Fondoropada, suspension operation Manipur, Makatana, Santopero, Haba, Micham, Miyamna, Hibatare, Amadi, relief camp the Liba, Langenera, missing the government, Tabak Amata, Lokatre, Haiduna, Makoida Kulai Piro Haide, Manipur, Tangulata, the Bafibum, Ama Lak, Pasi, Yamna, Libak Tibani Haina, Atuba Matam, the Lokot Pam Tokpa, Tabak Sing, Lokot Luhaiba, Makoigi, Oiba Wafonka, Fondoke. Masi, Karamaitona. Masigi normalcy se porkna ba restore to na ba hona ba da ai khoi gi party na adi assembly session nama tawraga khanar kan da mayam si masidi community ma khaki sunate political party ma khaki wa sunate government pai ba sarkar sigi wa sunate but aduna masi assembly session nama special assembly session lama kawsu kawri hairaga masigi mipung khuding maki suggestion adagi leiriba recommendation mayam singsi piraga masi porkna bo honabada tawsu kari kaibege hojikti itokna ai gi Manipur sida charang na ba chaba thakba relief larik la su tambagi wa adagi availability of the essential commodity adu puno maki wa toga parja puno mangna TV da khabar da Sabagi wa relief ki wa hangdabasi wa se to osi ai koi puna mak nongoi bibiro it's a very alarming situation masi India ki state khudi moktam ta thok tre Manipur da amta su thok khidre Bharat Sarkar karimta khoi ki sida tawning da ba aduga hidden agenda ama leiba male ngasi mak Assam da kasu leitaba habadi thoi ba thodok ne kasu leitaba harise kasu leitaba inauguration amagi damok di masana Yaubalaga, Manipur the Mioi, Kaya, Samjaraba Kaya, Maman Yamaba Tawai Kaya Mankrava, Yum Kaya, Maina Satan and the Sila from Latadana, Uche Poyada no Paidana Lady Maya. Sidakari Lake, Haidana Madugi, La Pidraga, Asangi, Mioi Karat Pangba, Tabak order, appointment, order Pivagi, Adu development Amak Sangabagi, Amit Sahal, Uzikwati the lady. Sinatapudi, centers in the Manipur say. Noi masen hanaro, noi masen yum may tanaro, oh, Baya Batonoro, Yaragadi Noi, Umut Mutnavatoro, Hedri, Laitoga, noi masen say, Tinavayaro, I don't know my day, no in a spider later, cookie no in a spider later, Torocado Male, do Aduni, he did it and I do never. Madu the Sungayaro. Masina Manipur see more than Honagriba. Halaman mayam na hona jarba mayam sing se more than 30-40 years behind drag down tawrani chingthagrani ai isagi stand sisu Manipur
macet tana kaiba yaroi Manipur leitragadi akoi leitabaga chap manare aduna mayam kuki gi maruwaina kuki gi chingnau sing maitai gi chingnau sing laibiriba all different community mayam sing peace process se karamba mong da porpa yaga da ke haibada all different CSOs mayam sing akoi aigi khangna jaba different community mayam sing su ai to ga hanjabu su leijari suggestion pibiru akoi da takpiru mayam prajagi seba tawbuse Manipur leitragadi tawba yaroi haidana mayam ba sigi peace process ida amuktang sangsal laknaba ehaki site ge appeal tawjari adubu miyo se soida ngam da pikip tan talai ponte aduduna yaragadi akoi MLA yang khaise ini upaim thira gane discussion taw haraga khwadi bar taw da khoi mayam chalaga delhi zarga gergaw taw se lan tawusi yarak ta da khwadi bar moina taw ta adu te akoi ka taw se decision se lep jai bana kayara mai na harise sungta tawni taw sungtaw to de like security thar kan sungta thar ta du adu ne ba adu de ina sida khale ma ngasi dang khang e ba honorable leader CM na ngamdaba tawdaba mayam se khang e ba moi manung da unity oram dre ba ngasi ngarang khang e ba press haidong ra khang e moi masin tonga tonga cham da khang e ba na moi se tawyu to tawge to hang ngam da se unity oje bu oram e ba ma khoi har ban moi ni phu ga manga to na out of yang khai manga ruling ni opposition manga khatani tara chak ni phu manga la ni har ban phu manga se kai no lo le se kai do ni no ini tong ne se khoi ridi to dang kara hana press kara hana ai sang kara hana kara isa ma dum khong thong dong satana haire adurdi Parjamiana pani ba decision se only khoi Manipur integrity in team da kai ba yaro haibne ba akhoi jina leisure ba khoi se 100% sam mu sam ai isa ju endorse ko gari aina maramo ra kana ka tho Manipur si kalamne harba ai ima thana bakong ikhong da na ngak ka su ama to su ai jog da ge kari da mo ta na ba hoji khoi chi da tan ja da khoi punjana na ba taw de se aso sakhi na political khoi mileage tong phone se BJP ki convention to kari no ba no me khuding chara wa nung lamba ona ba minister union minister no krai chakra ge ba union minister no krai chakra ge ba mo ne nyala ma de ko si khoi thoi ba ta sa se mo di tari on ba na Manipur India ki bhai jena me ba nungdang da ni thoi ta dok se aduna ta ko di nunga ba ma si ba la ta se ta ko di ma ko na no me khuding chahi tare la ma do asi ji thong na ma na tra ba khoi ma chen chedana ba khu kam jala ma na tra ba ai si halu de ko kari no ba Manipur ke panba saktam kannabagi dama amadi hanagi punsida hanjilaknaba Chief Minister N Biren matam kharagi oina pham thadu haina socio political commentator CHB joina phongdokre wafam asing asi rims complex ta leba mahaki yumda phongdokhiba pangthokhiba paumi sing ona ba mada phongdokhibani mahakna makata na hai lamdam asida hojik oriba fibam asi yamna lure lehoriba MLA singna tumina leisaliba si karigino amadi unified commando gi chairman kanana oiri haiba wahang hanglakhi Amaramda Maitei Kuki conflict asina Maitei Amadi Kuki Natana Naga Amasung Ate community the su blockade Tawa Amadi Mahi Masing Damada Chowna Gaiba Pire Hojik Manipur Yam Kuding Makna Asauba Amadi Pen the Baki Chang Yam Nawang Lady Madam Aduna Atuba Matamda Lenga Pari Basingna Chin the Kak Matau Tawa Natana Kutsu Yauna Atuba Matamda local from Tawa Tabak Localu Nakalamarom da Lamdam Asida Internet Amasung broadband things Labasu Atopa State Singda Lady Bamio Singna Tonga Sandokpadi Adumak Thing Bangam Day Social media da Tagalakwa Adumak Tengnay Chief Minister na Tonga Sandokliba Mioy Sing FIR Pale Haina Lautokrabasu FIR Kigadaba Matam Natre Loina na Hojik Tokli Birang si Hena Kudong Tiba Tok Changada Atuba Matam da Warushin Poru Haiki Look, any what is Haragaloshan by Hibazina Quari Ajum Kutang. What is Hanabasida Sri Biren Nassim with no labor Asina Stumbling block amoy up and nowhere. What is Hanabaraga Loshan Bajina Quadi Pava Metanice Alaman Akan Asian Kabir Nomina Tang Utuparaga Hanaraga Inaitanaga Wargan what happened in the Warashan Porcotana table. Maramaduna Manipuri upon the Satangi Damak Amasong Mahusagi Shanti Lava Ponsiado Hanjil Narubidota Honorable CM Sri N Biren Singada Matam Karadangi also resigned to Biro Manipur Santi Halakna Baise. I praise Kishin of Kuranda Klamjari Maite Cookie Gi conflict Asina Manipur later Puruk Mayam Cookies Vinataba Maite Vinataba Nagasing Amade Ate community Cha Manan Awabanang Poche Mamantang Tau Pangdaba Internet Pangdaba Awaloinang Hojik Sarkar Pabiriba Angam Machina Wakal Tadabiraga Atu with the Shinaba W Mapanaga Sipai Mam Pusalapase Machina
irang namdabda mateng pangani habni makoina pambangam akhoi hojik mayang asaw ba badi pen da bagi temperature se yam sathina wang relief camp singdagi phongdorok ba wafam sing civil society organization thamlok ko wafam sing mayam si yengor kanda makhoi attention phangna ba pangangang ba natti is kange ba temperature yang wang masigi temperature sina karigumba critical point ma yawra kanda pressure cooker na sagula aga may yangsan nito leptraba amasung magi safety valve to some melaga thamadi bomb dagi hena sathina pokhai je copy gano adaga hojik se luruba tanjasida manipur gi unified command gi chairman je mamang dadi cm no weramani honorable cm no hojik kanana wairi Imung manunggi hakan da sarkar kaiba yaro amadi Manipur apun bagi saktam kandaba yaro haina kanglaipa kanba loop KKL gi chief advisor yamem lamna phongdokre wafam asing asi pauna kaithia da leiba Jupiter yamem center gi KKL office da paumi sing unaba ma da phongdokipne makna makha taraduna tha asigi ahum da chakkiba rele asi nungi atra karino madu lambi da thalam labadi tholiba thaudo asi yauna tholom gadra suda mioi kya leidi kya na mangkre khutlai kya mangkrabage haiba karigi lauthokte haukiba chahi khara da suda pinaba paisa sarkar dage kai kaithakiba lei madu makhoi gi tolop oina saduna leidi miyamna taksilok changai chief minister masana fam thadukadabni taseng ngamdre na khoina thokpa tawjaro hayu natraga center na khangnaba habiyo pochai gi mamalna asuk yamna hengatlaba fawbada tumina leithokpa pochai pusilapa ngamdribasi karino madu fawba control tawba ngamdrabadi kari kanarugani amaromda mmta kanana kari gidamak mai thabano athuba matamda thauna fana aina thabani haina sengdokpiro natabadi kukina thabani haina lauthokani haike Honorable Chief Minister of Manipur should gracefully resign on his own because of his failure to contain the ongoing chaotic situation in Manipur for the last 23 years now. Governance like that, change the order, change make a Mulopao, subsequent Mulopao, the singing away. Petrol lamida lupachani or diesel adonda liter sikari haina hangda di masidani bilen now this article 3 paper constitution of India to Manipur the law and order situation is center of passion na you could must answer your question hoy to me din phal jama ko lai ni sarpa nam de hare so ki am damne ko sarpa nam de hare so har dili ro sida there are only 2 marked villages on involved in it. Manipur kaina ba tarula fau karimata haidana tumina letholi basi karigino amadi sarkar pariba makoina karigi mache mache taribano haina citizens of India o joina phongdokre wafam asing asi major khulda leiba Manipur press club ta paumi singa unaba mada phongdokibane magna makha taraduna su lokthokadabani MLA tara tokhai tajarage makhoi gi oiba administration amal lingzerage hariba si yaroi haiba leikhrei hojik lariba irang asi rajniti da tangdu leita da bathabakni kangluk ani gi marakta kanana lalibano kanana chumlibano haibadu thidoktuna speaker da cherol ama pikhrei Manipur Legislative Assembly gi speaker da thamkiba wafam khara adu pukning chingsanduna hakthengnana pabina ba amasung thodok asigi matangda action lokhapina ba haiki MLA tarana yamna phongna dabi tarolibasi MLA na tawgada bathabaksing masak khangbiu Manipur Legislative Assembly da wasak loduna MLA ni haiduna leiraka Manipur tugaina ba hona basi aran ba sajatni haina logani maram asina action lokhat piu fundamental law gi matung ina kanana su law gi mathak talai biate miyam nin silli haiduna pangangang ba pangsaksak pa yade hojik tholiba thodok asigi matangda asida yamna laibak thibadi MLA Ram Moivana amuk separate administration pami haina tarakliba asini Manipur da kanana ngakani makoina ngakadabani separate administration loina talaklabadi aikoi leibak ti aikoina ngakadabani India da tindringai gi mamangda integrity ngaktuna lakli double engine pan balengak ni haiba chomi Manipur integrity kaiba yaroi chingmi tami punna sagat pa state amani haina makhatake Manipur Constitution Act 1947 ni makada 1948 da election do na koi government koi sarkar on 18 October 1948 koi sarkar sent it was prior to the enactment and the enforcement of the Indian Constitution madam de Bharati Samvidhan Assembly Constitution aduna it is one of the most prestigious institutions in the state I agree aduna natte law making body aduna natana sigumba itihas laiba adugumba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯁꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯥꯍꯦꯕꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1891ꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯥꯍꯦꯕ ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯗ ꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯦꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibidra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marul kidamak contact tawbirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong Chaba si Manghan Bigano ngasi mag-contact tawbirau terms and conditions apply. Babina Diagnostics Manipurda ihan hanba oina ingsok 1954 linkhatki masina awang nongpok Bharatda yamna pak chawna miyoibagi ana layengda darkar lakpa makhal kayagi changyengsing pangthoi mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su maipakna pangthokli wana honajaba miyoibagi sebani khanna angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mating pangjaba asi sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi Miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, luinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Welcome you all to UNACO College, Kongman, Imphal East, an exclusive co-educational college offering both BA and BAC courses. UNACO College will be affiliated to Manipur University, Kanchipur. First academic session will begin in July 2023. Hurry up! Registrations and admissions open for 2023-24 academic session. Break matungda taram nokchari ngasigi victim singna nongmai piu yaknaba sing lantheng naraga maithiba piram laga sizaki ge haiba wakhalon laklibasi karidagi farukhibuno haibadu lengakna wakhal munna khanbi haina kokomi gi coordinator Joy Chandra konthojumna phongdokrai wafam asi ngasi tera lokprapum lekai da phangkiba wakami from da phongdokhibani makna makha taraduna tholiba thawdo asigi matangda lehoriba MLA yakhaina atuba matamda warep laroktrabadi miyamna larokpa warepta masana yana logodabani amadi ngasigi victim singna nongmai sinabiu lantheng nazarage hairaklibagi wakhalon asi paleba lengana atubada logodaba thodang sing lobiu natrabadi medic pitagi maijaubi olakani miyamna waring echaragasda national highway ani Imphal Jiribam Imphal Dimapur lambi thingduna nongmada changdraba yadraba potlam sing puba gari sing puthokpa ngamdriba si lenga ki asoibani state force singda power piduna atuba matamda gari sing
पुथोकनब सिंगदबनी अमदि मियामदा अचौबा इहो अमा लाकनब सिनबिगनो हाइखि अखोई मणिपुर से अखोई तसेंगना सीट होमपुना साबा असेंबली ने सीट 10 थोक्रगसु सीट 50 लेहौरिबसिंगी मचुगी अथुब मतमदा वारेप लाउथोपियोसिने करिगुंबा अथुब मतमदा वारेप लाउथोक्त्रगदी सीट 50 दे लेरिबा अदुगुनलबा असेंबली मेंबर सिंगी मथक्ता मियामना लौरकपा वारेप तो मसाना याना लौगदमनिसिने ngasi victim singsina ai nongwai piu ai yengnambado maithiba pirammaga ai sigige hairiba magi thamoi da phaureiba wakalon se karai yorage haibese masi masa MLA oriba masa na mantri oriba masa na khangdamneba nupi amana ai nongmai piu ai gi yengnambado halammaga ai sigarga su kaisu kaide haiba wafam se yoreba adu oiba targadi leibak sigi ai khogi imai pa oriba lengak sida leiribi singna makoi gi lawgadaba thogdang do lobiro natragadi maidik pidebe maijawbi horokdana manipur da igi ikhong chelakpa matam yorokadore haibado ai miyamda thamjari aduga aikoina khwaidai nungaitaba haigadra hajik asu wani ngai tanja sida national highway imphal jiribam imphal demapur lambida lut tawriba sing ase masibo aikoina pot puthok puchin ngamdaba se government gi ason baneba government kaidori geba aikoigi manipur gi forcing ge power firaga maru IRB da commando da power firaga hairibo potsai sing ase lut tawriba sing se masi farga penalty firaga aikoi potsai sing je puthok tawgadamneba sagadaba thakadaba mayam se lut tawbai se masi mioi bagi adugunlaba chinjak ta lut tawbai se masi aikoi maru phangna muthatgadamni karigumba masi lengang na athu matam da tawraktragadi miyangi ihongna manipur da sungsoi soidana war ama langna na bagi sem sana na bo oina thokani haibado miyam da Political party khudimangna amat oina punsinaduna thabak tawrba matamda lamdam asi tangdu leitabna leiba ngamgani haina Manipur Democratic Alliance ki chairman Bijoy Koijamna phongdokre wafam asi hoji oriba tangdu leitadaba asi hanagi punsida hanjalakna bagi damakta governor gi mafamda MDA na memorandum pisinbagi matangda ngase Bokra da leiba Sip Sena gi office da pangtokhiba pawmi singa unaba ma da phongdokhibani magna makata na hai Lariba lenga asina tungi mirol gitama khanduna waron drugs chatharakpa asina poppy plantation tawriba singda khoisauna hanba amo heli masigi matakda hojik oriba Manipur gi tangdu laita da phiba masi central force amadi state force ani gi amatta oina punsena duna thabak tawminarabati lenga na thabak paikhatpa matamda laina pangthop ngamgani loinana nongju nungsa khaidana leiba ki thabak tawriba press amadi fair service da lariba mioi sing jot regiment singna khutharakpa si lenga asina makoi matakda chapchaba action lokhat ningan bagi apamba phongdoragli han bada normal cc program honna ge have targeti shoes hana koi mage digital camera thambatai mokhoi na parwa weapon sing ase mafam chana government ki law and ki tor thamgadabani natragadi issue se son handaba ngamoy na idi aina thamjaningi mokhoi na mamangi peace process sarpa matamda kari gi damakta nongoi paiba mayam du yaholibano mokhoi gi wakhalda karamba hidden agenda lebigi damakta nongoi parga chalibano sina mokhoi aina hangjani badi madu pahun su tok pone lawaiba hujik mokhoi na taliba state in state separate administration ma piu habise prajana so sunga ya ngamoi aduga party sina coordinate party sina su masigi against the legani sunga yaroi tahum thokte karigumba hujik akoina khangbada pabada koi knowledge amoina akoina khangibasi yumthang nariba koi Mizoram na ngarang han mahaki CM gi statement ama yawadu strongly condemn tawi madu akoi masel khanaba khambagi muhutta atopa community amada hena maisak phananaba adum insanba wahi wata singadu khane condemn tawi mamang haidegi akhoi su khan akhoi gi marum ariba mayam jongminare khangirangani Suchanpur si Mizo gi part nama woiba pambasi Greater Mizoram si kuiraban masi ihogse masi kuirabaneba masi ga loinena hoje honorable chief minister Manipur na magi tungi future gi damakta drug thingakpa adai popi yanthalakpa illegal migrants leitana honarakpa adagi akoigi reserve forest yum sajalakpa office ki natraga akoigi tongan government gi land da toidaba lasang sajalakpa masi takthorpa se makhoina Shri Biren si inti kuki wini laweba madu nateba u yamna tharga chaholakanda akoigi world gi environment phagalakpa habisi akoi punwaki bhagadorni akhoi maitena natraga Shri Birena chingdu chalaga legodong teba
तौरीब थबक असे मखोइगिसु यौरि हेबसे मखोइना कावबम तवे Imphal East amasung Imphal West da hojimaki oina pamdaba thodo thorokpa yai haibagi chingnaba leibadaki district administration singna ngarang khutakta curfew tensing kibaga loinena Imphal East ki oina matam kaktaba curfew thamkraba matungda ngasisu district animakta matam kaktaba curfew adumuk chathari curfew asida essential service media amadi devakarmaga mari leinaba sing komthokli matam kaktaba curfew thamjilagli basina micham miyamda achauba awaba ma mayoknari amaromda Bisnupur district oina su ngasisu matam kaktaba curfew thamki Hojik oriba Manipur ki phibam asigi matangda India ki Home Minister unanaba chakhiba Manipur MLA taramaga Guwahati da loina yokre ngasi Union Home Minister Amit Sahana Guwahati ki Sangsari the National Forensic Science Universities sanabagi ure ayum tamba lakwa asida hakthengna unaraga Manipur da tangdolai tanaba puraknabagi tamak taksin kadabani Guwahati airport da thonglakiba MLA ayamba comment piu haiba yakidai adumakpo Information and Health Minister Dr. Sapam Ranjanadi comment piki Yeah, we are here. We'll be trying to meet the Honorable Union Home Minister. And what are you going to present before him? The situation at Manipur. We wanted to brief him. That is why we're here. So how many members are here? There are a few already here, and it's now around 10 of us have come. Total 15? Not exactly. Which are the parties? Which are the parties? I think all the parties in the ruling side, except from among them the Congress is not here, so on the ruling side all of us here. And what time are you scheduled to meet the Home Minister tomorrow? Let's see. We'll update you, whatever. Thank you. Sida Manipur district kharada irang khara leirabasu ayamba district ti control amagi makhada thambangam le haina security advisor to CM Kuldip Singh na phongdokre serol amada sak thongnaba gas petrol diesel cement atai potlam sing Imphal jiri lambida leptana pusilakle makhata na Imphal dagi ahangba truck kaya su makhata na poche kya longnaba changsing kre hari amaromda miyam na toknga thajabidana basu mahangna appeal torokle Handak ta thokiba irangda Paumi Singda Jat Regiment na Paumi Furakiba bu yaningda phongdoktuna Amzu Editor Guilds Manipur amadi Hill Journalist Union na Assam Rifles amadi Central Security Force ki pau haptana bahaina warep lokibadu ngasi yanaba porokpadagi handokre PRO Assam Rifles sauna pangthokiba mifam amada yanaba adu porokibani PRO gi maikaidage media laison office ama kanglapata laiba M sector da hanglagani masida Paumi Singha haktengnana pau faunaba yagani haiki mafam aduda saruk yakiba Jat Regiment gi officer nasu thodoktu da chenaba sing tabak lokale matungda amuk hanna asiguma paundaba thodok asi thogalaroi haibagi thajaba pibadagi Assam Rifles amadi Central Force ki pau fangbadagi firep handok le haina amju EGM amadi MJHU gi president singna khuyek pidna thadorokpa control amana cherol amana khangalakhi Lamdam asigi hojik oriba phibam asina mayum makai thadoktuna lanjendarakuna tongan tongamba mafam kayada changjafam lauduna leiri masida uripok apunba lup amadi uripok nupi apunba lup anina khusamnaduna relief camp singda mateng pangmugi thabak chathaduna lakle madugi manung channa ngasi kairakta leiba BDS Children Home for Girls amadi kakchingda leiba 20th sector Assam Rifles ke makhada sugununda leiba relief camp ahumda mateng pi nabaki potlam sing sector asiga khusam nakre Mating pangba asiga marilena na uripo apun baluki General Secretary Samum Drubana phongdokibada lamdam asige hojik oriba phibam asida awa ana tarbasing relief camp kun mangada nomada changdaba yadraba potlam sing mating pangkhrei lup asina tawriba asida tongan ba mapal lamda lariba maitai masasingna lup asigi khutangdusu awa ana tarbasingda mating pangbirei mayamna torokpa mating aduna ngasi fawba awa ana tarbasingda mating pangbang ngamlibani haiki koi mafam kun mangagi mathakta aikoi relief sing camp sing sida aikoi mating pangbagi thabak se koi chathadana lakpane aikoi na tawjaruba thabak torum sing asina maram oiraga aikoi mapan lamda leiba European countries sing da leiba aikoi mitai isuri nau sing aduga aikoi bu nungsi bidra leiba Manipuri mapan da Delhi da Mumbai da Kolkata da Guwahati da leiba isuri nau sing kya amana su aikoi da tengbang kya uriba opun muluk ki khutang da gi miam da mating pangnana bagi adum bagi tanja da aikoi da pibirakki aduna maram oiraga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯔꯤꯕꯣꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ 28 ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯆꯪꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯥꯎ ꯊꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯒꯥꯔꯃꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ BDS Children Home ꯒꯤ Superintendent of In Charge ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯔꯤꯕꯤ ꯑꯜꯕꯤꯅꯥ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ 28 ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠ ꯋꯥꯍꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯒꯅꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕꯅꯗꯤ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯄꯣꯝꯕꯤꯈꯣꯛ ꯇꯥꯡꯖꯦꯡ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐꯀꯤ ꯃꯤꯉꯩꯁꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯈꯔ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯅꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯩꯀꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯆꯍꯤ 18 years ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯍꯤ 6ꯇꯒꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ 28 ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ CO ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯝꯃꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯀꯩꯀꯥ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯩ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯕꯕꯥꯗꯤ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯋꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯝꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ELITETV News Channel ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯏꯄꯥꯎ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ info@elitetv.in ꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ELITETV ꯗ ꯏꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9402890982 ꯗ ꯏꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ELITETV ꯒꯤ YouTube channel Facebook page Instagram ꯑꯃꯗꯤ Twitter ꯗꯁꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟड ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅ ꯐꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤ
Matang asida ELITETV ni sandok seba nungtil pumangagi Manipuri Paulo sinjari mit yang tabiri puno mapu amuka hana kurum jari.